Дали очекувавте ваков изборен исход, Спасеновски? Дали е помалку изненадување? Генералниот впечаток не само мој, туку и на целата јавност е дека навистина овие резултати представуваат една форма на изненадување. Por kjo nuk do të thotë asgjë përderisa nuk përfundon raundi i dytë pas 2 javësh. Nëse raundi i parë është garë politike, raundi i dytë është pazar politik. Колку ова навистина може да доведе до ситуација во која што прво, да речеме, евентуално би се прегрупирало мнозинството во собранието, а понатаму и во релативно краток рок земјата би одела на нови парламентарни избори. Битката над битките ќе се води во Тетово. За СДСМ, за жал, ситуацијата е, ако можеме фигуративно да се изразиме, угоре високо, удолу длабоко. Mendoj se ka opsione që LSDM dhe BDI të merren vesh në nivel lokal, që edhe të maksimalizojnë votën dhe rezultatin në nivel lokal, por nga ana tjetër edhe të ruajnë këtë koalicion qeverisës.